салом алейкум бародарони қаддум. Рекламара сар кардум. Худо нигаҳбонт боша. Мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница мера Қазоқистон, Россия мерам. Шумо якум бора, дим бора насиб боша. Рафта омадасена? Чӣ хелам ширкат? Ҳамаш соз? Ягон документи кама ки хел вайрунранг боша чӣ хел мекунам? Мезгарон меравам. Бинӣ ширкати хуб, чӣ камбудӣ шид метавонем ки бо бободам занг занем ки камбудӣ чия. Гумони бад накунем. Иншоалло ба ҳама тинч, ором зиндагӣ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони хандум, ҷавонои муҳтарам, мувассаҳаку, ҳавасакои қанди бобуш, зиндаву сарбуланд бошин. Бо шумо ҳаст ҳоҷи Муҳаммад, бобои блогер. Худо нигаҳбонтун боша. Вақте ки ман блогерӣ мекунам, рекламарам мекунам. яке аз авиакассаҳои беҳтарин, авиакассаи муслим дар СТ Москва, рӯпарои СТ Москва дар бозори Люблино, дар кафе Баракат ҷойгир аст. Метавонед бирин ҷада бо дили пур, хеле ки ҳамин бо дили пур худоро ҳозир мебиёрам, сухан мекунам. вай қати сухан гуфтагиям, қатиш гап задагиям, бини ба бини мабодо ягон камбудӣ шава гуфта, баъд бо хута видео мекунам. гуфтам сор инсони хубай, билеторам майлаш посилка роӣ кунем. дар ватана посилка чако 2 кило 3 кило роӣ кунем барои падару модару барои завҷои меҳрубон хирсан мешаванд. я моҳ я посилка роӣ шуда са я обетад я посилка мешавад. биёриш сухана дароз мекунам. касе граница рафтанияй бобои ҳоҷӣ мошинои навтарин дора, номрошона мемонем. бо дили пур мебара, меёратон скидка қандакой мятни мерем. зиндаву сарбуланд бошен. оиди Талбаков, Абдулқодир Талбаков видео кардани будам. дар Тоҷикистон будам, видео кардани будам. просто рафта суҳбат кардани будам, фикроша фаҳмидани будам. як насиб набудем, мо Москва омадем. вай қати ма занг задам. ма занг назадам, як бародар қати занг зад. гуфтам гуром кида гап зан. гуфт ки ҳамин як бобо гуфт мебиёя, гуфт қати шумо суҳбат мекуна. Абдулқодир Талбаков қати гуфт кия ӯ бобо? гуфт ки як бобо риши калон дора, блогерӣ мекуна ку блогерӣ. шунохт вай гуфт ки бобо қанда мегӯя. гуфт ки оҳон гуфт биёя, гуфт ягон дили нияти хуб дошта боша, биёя, гуфт мара. худо накардам ёра. ай хело бро, ин соати ин чала. ин соати чала накардам. видео оригинал айда охи. накарда хабеса соати Rolex подарка кардагиам. чалара подарка кардагиам. ай хело бро баша. бояд видеомон ай таҳти дил ай рӯи ту дору худо бояд боша. ба гуфт биёя. ма гуфтам хая мера на суҳбат. хай суҳбат кардан дар кор ку хая. тоҷик ай Тоҷикистон ай. мусалмон буд аввал ба фикрам охи никоҳ кардаги ай занг гирифтаги ай. хучам мега ҳозир ки фарзандои ман ҳама мусалмонан мега. ҳама раи хучонда мусалмонан. алҳамдулилло мега. ягон вай нестам. алҳамдулилло гуфт нагуфт намедонам. гуфт мусалмонан вайо. мада кор надорам. бародаронам гуфт кор ҳеҷ кардам. фикри худ мегуфт. фикри танҳо фикри худ мегуфт. Абдулқодир Талбаков ҳозир чӣ хели зардушти озари ким чӣ хели озар не орёни чӣ хели ам хели хай нумша мундайда охи. хай вай қонунӣ карда ҳамаи корша. неки охи ман намедонам чӣвай хели кезда. вай намедонам чӣвай хели кезда. ман видео кардани будам. бобот ҳама қати видео мекунад, ҳама қати гап мезана. ҳама қати гап мезана. якта бахтиёри дига буд. гуфт ки ман чӣ мекунам? пари менам қати нозим било худо қати гап мезанам. вай мекунам. ман видеом ҳаста. ман ҷавоб мегӯям барои видеом. ҳаста гуфтам ту бесоли. гуфтам ман мерам ҳамин трая сёмка кинем ку ту чӣ хел парвоз мекунӣ мерай ку чӣ хели парвоз мекунӣ мерай парвозӣ мекунӣ мерай малойкавориё ки чӣ хели визов мети ягон каса чӣ хели гапаи ношугри корота ки абро ҳама раз шармда кардӣ тур як профессоро. ман видеош кардани будам. барои кинам видео кардам. қуръона сӯзон видеош кардам. номуҳтарам ва террористаш бировардам. бобот ҳама қати сарвасар меша, ҳама қати гап мезанам. барои ки блогер ҳастам. эҳтиёт кунед, комментариё хуб бинависед.
نه که چی گفتنی هستم خیلی طالبک فا خیلی که طالبک وینه مثل خیلی گفته است یک بزرگ صبیر یک وای بود آن شاعر شناخته بود وای خیلی گفته است یا تینه وای دختره که یا بلوگر چی ماچه کرد این چقدر پرابلمش سیک است در محبس شدگیم ما پروسه ای پاسی بلند یا زندگی بر شما میگم که برادر همه طالبک فکو وای اول میگه خودش که اخران دارم سمتی وای دارم همه ما فکری خودم که دنبالو نمیدونم چی میگه فکری هم یک شهروند گفتن هستم که نرسینم به چقه نشه ما پشتگیری نمیکنم برای خودتون میگم که ناشکری عمرتون نشوه کی آخه میره وای چقه میشه چند کس شنو دانه روی وای خودش گفته است میره امروز یگم اگه با تو هیچ یگم فایده نمیگیری برای وای مثلا یگم زلال برسون یگم terörist gün yagom bu paruniş yagom bu kişiş yok yagom gapişi yagom fayda ne megiri hayır bu mlohom megana ki mlohom megana hami davr zamanda hiç fayda ne megiri mebalan meşunanot mebalan mahkam baru ki demokratiya mon vay çize ki mega ne mega fikir tane kılma fikrine bayon kesin ko fikir te bayon ko ay pay zindagi çav sargardun naşa baru ki bu yan muhtarımın neyse ki ma pişiye gir ma pişiye ne girin vakti ki dinime de nohun mezana mazhabi ma da nohun mezana ma pişiye ne girin ham çu boy bloger megum tu ki baxtum jabr nakni famidi o da tıbra hamra yagum falokat kini ki ham padar modar zavjat ham solvay mişan megan ki tu kor khub nakardi ma onush vay rahi udiyo rahi mawjudo famidi faqat mo bu fahmoni mo boyad gap zane mi kora jamuno da gap zane akı Abdülkadir Talbakov oxi tu ne ki mo hami mardimi Tojikiston nol hami hemen olar qator ki ba yak foiz tarafdor neyse ve fikrim yadı tahmoy ki misal medonan ki nemidonan ki Zarduş khay Zarduş bu raft chikor kard naraf braf o dini oxiru zaman paygambari oxiru zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem نوشگری امروز معروف ما که بود امروز معروف میکنم با یگون خطایی که بیان در آموله ها با من میخوان میکنن نگنیم بخوام هم کمیدونم آرو بزن کمیتری و کمترش ده برای که مرا کمیتری که منیسن در تاکش دارم من منیسم مرا معلومات نکنه امی سلام گفت سلام تاکوی آتی تاکوی پروید امی کمیتری بعد نویسوندی کو بنویس که مرا کمیتری تا من نویسم که منویسم گفتی برا میگم که برا اوتا تا بگو که برا هم خب بیا که دای برا گم نزنیم برادرو مقصد ما که همی توجیکستان کو مسلمان همش پارلمنت مسلمان ای پیشوم جناب عالی درونی خانه خدا درآمدگی مثل وای کردگی نماز خواندگی درون مکتلا درآمدگی خواندگی نماز خواندگی صفا و مروه را ما دیدم دویده است عرقش ریخته است همین کی جناب عالی هست ما باوری داریم باوری داریم وای چون دعا درود میکنه وای میکنه نماز میخونه همه یگون وای چی نداره کمیتری خوشو بنویسه یگون گپی بیزه بونه کن که شیرادور کرده گپتون میزنم ما چی گفتنی هست با بلوگت پام بالا بگو رسیدگی چی گفتنی هستم که همی طالبکوف ایره یگون خط نکنین طالبکوف من ایرو تاریخ میگم که دوره همو جنگو شهروندی دانم خیلی کرورم شده بود ایش یگاب میگو اوش نمیخ سرود بود ایش نمیچکا بود بیو نکنیم ای خیلی نکنیم توجیکستان عزیز سربلند و دین اسلام مذهبی امام اعظم دیگه دینو را کو خیلی دار اسمون بروردن در کار نیست که ما بگم آینده شه بگم چی میشه وقتی که زردوشت میگه ای گیجومیورم اینی میگیجومیورم بیان اینجا در توجیکستان دا بیان وای کنن زردوشتی را اعلام کنن نکنه نوشگری هم و تشکیلاتمون نوشگری هم سوزوندانتون نوشگری هم کلتون خیلی نشوه باید دین اسلام تمام دین آخر زمان او دین بود خیلی کدام هم گذشتگانی ما بود خیلی دوش دیدن برفتن خیلی باوی آدم هم خیلی بود خیلی که اون نه پیدایش آدم دا هم خیلی بودم خیلی دینو رفت وزیر اصلی بسیار دین همون 1400 چند سال برآمد هم دیر آخر زمان تمام دیگه کی دیگه بیلو میشه دین دیگه میره دینو که اون رو چه میکنه رنگ مردای لیل نخوید چی با برادران با کمونیستی نکنه حوض زندگی خوبه همه تنی هم آرومه مسکو دا دیگه نمیایی جای نماز خونی هم خپره برای همین نکنه خیلی دینا رو نکنه آیندهش میدونی اگر این طالبک دستگیری کنه که حکومت جمهوری تاجیکستان
من همچون یا بای بلاگر فکر خدمت میگم بخشش میخوام بخشش چنی سوادم گم میزنم چنی اندیشم گم میزنم درست پس کو بیا خیلی نگمشون خیلی میگه بابا شوی سکس خیلی گم میزنه خیلی میگم دیلونو میشم گم زنم خیتون برام خیلی با میبره 4 کسی دیگه میگه کی اجازت بتین خیلی همجنسگرایی را اجازت بتین من هم خیلی فکر کردم اجازت دادن در کار نیست دموکراتی را با شروع کردن در کار که همه را رسوا نکنه بعد زردشتی همجنسگرایی را با دعوا میکنه همین خدا نیستم ده که من گفتم فکر میخوام بخشش زنده و سربلند باشه فکر میخوام کردم باش بیان کردم